ngingasho umanya ukujima ngamalo stress sokuchicha like some food nyaso but zigzag manyongo vinyama asachaza ukuthi ngiyakuthi kulapho bathi sanimanje umleni moroni mabiyani khona kwabakithi ngitopulisa umbongo ezokutaba ilusando speaking ko ngithi ekhaya ngibakwambane plan trick ko yingwe imoli kwambana nje anozokuchicha lisekhona na ya ubingelela konjani kodwa umuntu kalahlwa hayi ngixosa lapho ukuthi mhlawumbe abadala bengabe ngaseqondile indaba ezinsizweni konjani kodwa umuntu kalahlwa badala bami siyabingelela lapho ngesihle kakhulu lapho obingelelayo ngikugecheke ngesikhalanga abangazi kahle bathi ukuthi ikhalanga sibili ukhalanga siyabonga kakhulu lapha kade sikhona ngezi-19 lapha sithula isidile thwele ichaya lithiwa khona Thezembuya Park lapha neBerrier Park sibonga kakhulu laphana abantu kade bekhona ngokuziphatha kahle sichaya umcimbi wethu kahle akuzange kube ngingabangqoza laphana izinto ezingaqondakali zigzag manyongo uyamngasacacile kulokhu izinto zonke bezihamba kubheke like samankalanyana 100% siyabonga laphana ngokuziphatha kwenu laphana ngezi-19 besithule isidile lethu laphana sure sibonga lonke kade likhona sithi inkosi ibe nani abantu bakithi sibona ziqhubeka phambili zenza zokuchicha zokubaleka zokungqama zoba serious ezobalakisa kudonyanela nondaloka noroda notanda dombo memahamba abantu bakatungo tachilombe leli gama elithi ezokutabayela liqala khona lapho abantu bakithi njengoba liyabona la madoda amabili aphambi kwenu yikho lapho kwazalwa khona indaba yokutabayela njengoba limazi umbongo uzatela ezokugimba ezokuchicha zokungqama zoba serious ezokukunyayila ezokutabayela ngisagodola nondaroga lenonoda abantu bakatunga phe yethi ngesikhala ngasithi ngesintu sithi shotini shothi awungabona uthamanto inodiwane vanhu swivoke kwa uyapho ndithi ndovuka nebamwe vanotabayila mpela bemakatari ngithi ngibonga kakhulu kwabanye abasemakatari nabatabayilayo mpela abathanda lo gama ngithi bantu bakithi hayi ngiyajabula kakhulu ngoba kubonakala ukuthi into engiyenzayo ngiyenza into ejabulisa umphakathi ngithi umhlaba wonke ngithi ngibonge kakhulu kanjalo bantu bakithi ngithi kini ma-artist injongo injabulo ajo ngendlela right ngendlela eqondile ngendlela xa kusathane ziphele zonke nabo Judas Iscariot is for ubra Jesus ba ezosixazula kule ndaba nje ufonela ku-777 lapho uzombamba uBrazil uzokutshela mpela asitabayileni ngendlela right mpela bakithi kusemthethweni lokuthi umbongozi entertainment atabayila njo nawe ufuna utabayila ngendlela right ngendlela eclean mntwana edlozi yiyanyanya wathi ngezokuthi kubu zwa besezana amajita kwapapho ingwemoni madoda kokhame kwamana kosikangahla madoda zebe zephansi kolale kophuma bheke madoda kusazoza umpuyisi umala mongweza madoda zwana pala tewu batoso ukuthi abaculi banokukhuluma ngabo thola umculo nama-akhawunti amaningi bathande bomculo wethu lokhu mina mangikubhekile kwelami side yakungakuphila ngoba manginanzelela mina nginokunanzelela ukuthi abaculi abaningi kuphi uthola ukuthi izinto zabo abazenzayo uthola ukuthi lento le ngendlela okuxoxa ngayo abanye abaculi uthola ukuthi no laba khona ukunuka santungwana la kukhona ukuchaya amanzi kamama ngokunanzelela uthola ukuthi ake ngithi umculi uma ekhiphile uthola ukuthi abantu ngendlela abakhuluma ngakhona bancoma ngendlela uzozibuza ukuthi kanti ngisho ukuthi umbongo wenjena akanabo abantu abangamncoma nabo besebencoma umuntu eyi-one bonke laba kusho ukuthi kuya kunokutsotsi ithile laphana yindlela engibona ngayo mina laphana ngendlela xa kusathana mntana mama nami kuhamphana ngithi nami ngiyaphinde futhi ngitsho ukuthi balande bathanda umculo bakithi abe kumbanjo ngithi ngithanda impela ukudlulisana ukuthi abantu bakithi asibambaneni ngendlela right ngendlela xa kusathana and then uma une-account iba ne-account eyi-one ube ngiqondile empela ngendlela right ube ngupoint and asibambaneni bantu berumba singafani nomaskandi thina sidlali maskandi dlala irumba thina so asibambaneni abantu bakithi ngendlela right ma ukuthi uzokuthi umbongo kathatha uzokuthi umbongo mhlambe uwenze izinto ezinjanjani ezizigzag
qondisa umbongo ngendlela eright ungahambi ukhuluma ngezinye indlela ezinjanja or uzibhala ku-account engathi mhlawumbe sengathi kunezinye izinto ezenzekalayo qondisa mntwana edlozi ngendlela eright sihambe phela nawe ugide ngena kwedlozi likajoni nelikajenjani ngendlela ngida ngikhona ngenza zokukunyayela nezimaya ezibasirious mina kusemthethweni impela ukwenza ngendlela eright nezaxa kusatana phela kahlate kuthiwa phela ukuthi kahlate yabona thina asiyenzi ngesanamuzi asenzi kwamuthi asenze kwawathi direct during the face impela ngenza ukukunyayela kheskhethi nawuzibona ukukunyayela mntwana edlozi kunento etheni asiphambaneni abantu berumba kakhulu ngiyacela kakhulu into right i-support ma uyi-artist ngi-support mina nami ngizokusupporta khiwa nami ngizokusupporta khiwa nami ngikhiwa la kanjho and futhi singasolani because ma usola wena wakwazi ukuthi mna vemfu ukwenzani nawukwenzani that's why ubona abantu abangafani ukuthola ukuthi mina ngimnyama emude mubi wena umhlophe understand so ngeke usola unyama wami ungasola unyama wami ukuthi why ngimnyama mina wena why umhlophe wena or why mhlawumbe mina sengichisha kakhulu wena lokho sathaya lake sabofodonyana so kungakubambi kanokho kana mabona ukuthi kunjani wena woza kulo muntu obona mhlawumbe ukuthi lento uyayithanda uze sizobambisana mawubuya ngendlela right ungasifuna siyabambisana sikhuphuke nawe uzibona ukuphunyayela ngendlela right ngendlela xa ukuthi bani okonje mntwana kamndaweni ela chanta na hlozana ya watu wazote gu chali lanko Batuzando katena jazz, ubo katena badi batuzando katena jazz, ubo katena batuzando katena jazz, uzando katena badi batubo kufa, uzando katena jazz, batuzando katena badi, uzando katena thina competition azange sigwaje sent namanje vela ngeke asiyigwaje njengoba silapha nathi ku-cruise asigwaje foko yabona into nje ezakalayo laphana sasesibona ukuthi sabona ukuthi yabona ukuthi abaculi ngendlela okusapotwa ngakhona manje ama-10 emaningi kakhulu so kuyabe sekufanele umuntu asebenze yabona mane sebenza manje lapha sasesibona ukuthi la sisebenze kahle le lwandle khona sisebenza khona ngcono hayi kodwa lokuthi njani hayi ezokugwaja mpela abantu bakithi hayi i-competition impela yabona kahlale mina ngendlela engitshiselwa ngakhona emakhathalelani ngifuna i-competition yomuntu lwana mpela kahlale uhambe mpela uyethwasa kwesikhathi eside uyethwasa emazinze enjuzi kodwa yami injuzi ihamba umoya ihamba ngani fanele kajone ihamba umoya ngesapopuluze itutamatenga nishikalaga itutamatenga nawo phambi khona apho basoko uzibona umile mntwana omfana ndlela ranaxakulusipha mpela because baso batho ziyachitsha zanongiya 80 futhi the Jaguars lapho mpela singachaza kakhulu ngendlela eright ukuthi lapho esikhona eKapa khona phana esitolo ukuthi isupport abantu bakithi erumba kwamphana hayi ziyachisha endlela right yazi ngibona kuvela angazi ukuthi kwenzakalani kwamxhosa kwamkhaladi yazi ngiyenzele zokukunyayela kuphela ngendlela enjani bawathi ngithoze sikunyayela nje sitshasa amakhalanyana so kahle yabona amaxhosa laba abantu abangale khatshana ngendlela abathanda ngakhona irumba bayithanda kakhulu impela thina ithe siyakuba neproblem ngoba lapha yabona ukuthi sihlala kancane sithenjiswa sithenjiswa ukududula so siyabe sesisaba nathi ukuthi sifake ingoma zethu ngendlela eright kulaba abantu ukuthi ngatosa uveli kahle kodwa khona bona laba bantu nje hayi basithanda kakhulu ingoma zerumba basithanda kakhulu kodwa sithembisa ukuthi ekuyeni kwesikhathi ivele nizozokuthiwa zidabhayela sesidabayela eKapa waya toti la uzibona ugibela kwampa mpela uyozibona usima kwampa nambongo zibetemeze zokukunyayela lapha eziba serious eziba like sabufuthi yazo like samankalanyana so besezani kwabane mlambo esitolo fana tita fana kodam yezani kanti amadoda udj twethu njengelizwe ufuna ngathi abuzone madoda sesenje baqonda abantu konale baba hayi lapho sizophawula kabanzi kancane thina i-album leli nginobhuti lapho ngoba ligazi lami vele siyalamana angazi ukuthi ubani omdala manje yabona thina i-album lethu lesibili leli sicula sonke nje ngelesibili elakuqala lingamajago lingu-super sounds elamanje yizingwenyama sounds so thina njengoba singama-brothers sabona ukuthi ngendlela sasiyenza ngakhona indlela esiyenza ngakhona ukuthi this year sikhipha leli iqembu next year sikhipha kuleli qembu
njalo njalo sure sikhulumela for ukuthi kulaba abaye benga-understand ukuthi ade ezokutabayela seziyizingwenyama ezokutabayela sezilijagwa into eyi-one next year siyaniphathela futhi ijagwa next year siniphathele futhi izingwenyama lokhu sakucabanga ngale ndlela ukuthi mhlawumbe kuyenzeka ukuthi kuyeni kwesikhathi uthola ukuthi abantu ngoba uyakhuphuka naye nami ngiyakhuphuka sisonke la esaba nenhlanhla ngokuthi singama-brothers mhlawumbe kungabanzima ukuthi sihlukane kodwa sasigade lokhu ngendlela yokufunda kwangendlela yesikolo kodwa la ngesikolo ngiyakubuthelele khoneni kanjani ngendlela exaxayo sibunge kakhulu impela sithi thina hayi balandeli lokho impela soqhubeka impela sinijabulisa ezokuthi phela impela abantu baqhubeka ezoqhubeka impela sibachichisa abantu ngendlela yonke impela ngezitayela zonke impela bephelela abantu bezibona begunyayela nanoma ukuphi nanoma uzwa ukuthini futhi nanoma uzwa ungifuna impela uzwa ungifuna ukuthi ngizobuya ngizogunyayela yebo uyangithola efonini impela inombolo zikhona kwampana impela usifonela uzathola inyama ngaqhamuka kwampana zizobuya zizogunyayela impela ngendlela right abantu bejabule thina futhi sifuna ukuthi impela sifuna ukuthi abantu bejabule impela sifuna ukuthi abantu bejabule yayilapho kuya khona ezandleni lezi mawufuna ukuthi abantu impela kahlathi futhi ukhethisa abantu okunani last impela change volume woza bona sizokuyamukela manje sizokuseva ukudla ukuseva impela benze zokuchicha baba ezokunyayela impela kusemthethweni ngithi yabona khona abantu ngajabula kakhulu impela ngesupport yenu futhi nokusithanda kwenu sazoqhubeka impela siliyezela into eqondileyo ngendlela clean kakhulu abantu bakithi umuntu kalahle umuntu kajulwa abathi njengo injabulo impela noma ebhimba eshokubhimba nanoma ebhimba umuntu akalahlwa nanoma enzana nanoma engumtakata akalahlwa nanoma engconile isiport umuntu akalahlwa umgcine safe ngendlela clean ngendlela right abantu bakithi ajo sithi siyabonga kwaphana injongo injabulo yezokutabhayi lanje ezokubaleka nawusibona uthinta fana uthise wafana wenza zokuthinta ejayile umuntu fana ithekisi wele phansi mapheli fana alo DJ Khasman fana alo DJ Jorosi fana say akukusethu fana fana bedapha abangekitoko bathanda zele ngoba fana batshela ukuthi usando kuyo shayina fana nayi igwemono fana zwa besezana amajita kwapapho ingwemono madoda kokhame kwapana kosikangahla madoda zente zephansi kulale kophuma pheke madoda kusazoza umpuyisi umala mongweza madoda